Ćao ljudi, evo me u novom vlogu, doduše ovo će biti još jedna recenzija knjige. Pošto ste na Instagramu odabrali ovu knjigu zapravo, prvo ćemo nju, a onda ćemo narednu knjigu kroz određeno vreme. Odabrali ste knjigu Psihologija novca od Morgana Housela. U principu, ova knjiga se može gledati iz neke dve perspektive. Prva perspektiva je da znate jako malo ili da ne znate ništa o novcu i u tom slučaju ova knjiga je pravo blago. Znači, iz perspektive nekoga ko jako zna o novcu, jako malo zna o financijama, jako malo zna o novcu, jako malo zna o financijama, ova knjiga je stvarno sjajna i smatram da je svako treba pročitati. Znači, apsolutno smatram da je svako treba pročitati. Sad idemo iz one druge perspektive, iz moje perspektive kad sam ja čitao, a to je da sam znao dosta stvari, da kažem 80% i možda i više stvari koje se pominju ovdje u knjizi, sam ja znao. Čak su mi i priče koje su se nalazile u knjizi bile dosta poznate. Tako da je za mene ova knjiga, sad ne znam koju sam i tačno ocenu dao, ali nije bilo više od 8, jer sam već znao te sve stvari i onako nije mi bilo ništa wow. Međutim, jako dobro je, da kažem, objašnjeno kroz praktične primjere, kroz primjere života autora i jako lepo je i detaljno, temeljno, da kažem, opisana određena stvar, određen pojam, određeno razmišljanje i tako dalje. Sad, ja sam ovdje u telefonu zapisao, da kažem, neke stvari vezane za knjigu, ali neću da ih koristim. Ono što hoću da vam kažem je da ova knjiga ima nekih 20 poglavlja, odnosno, ajde da kažemo nekih 20 lekcija možda, ili kako god. I da kažem da svaka od njih, svaka ta priča ima smisla vezano za financije, za psihologiju, vezano za financije i tako dalje. Ali evo, hoću da čisto za početak da vam kažem jednu malu stvar, a to je da nije bitno koliko znanja posjedujete vezano za financije, vezano za novac i tako dalje. Jako je bitno razmišljanje koje imate prema novcu, odnosno kako se ophodite prema njemu. I tu idemo sa onom disciplinom i sa onim vašim planom i praćenjem određenog plana. Međutim, ovdje autor kaže da uvijek kada planiramo nešto, desi se nešto što nije po planu, što iskrsne i moramo biti spremni na takve stvari. Ajde da krenemo zapravo o samoj knjizi. Knjiga ima, rekao sam već, 20 nekih, da kažem, delova ili 20 naslova, mini naslova ovdje, glava kako god. Ja neću sad kroz sve da prolazim, ali u principu jako mi se dopalo zato što ide i iz perspektive bogatih ljudi, kako su napravili ogroman novac, kako su se odnosili prema tom novcu, jako bitno. Po mom mišljenju, mnogo je bitnije da znate da upravljate novcem nego da napravite novac. Sad će mnogi da me kritikuju, ali mislim da svi mi možemo na ovaj ili na onaj način da dođemo do određene količine novca, ali kako upravljamo tim novcem, kako se ophodimo prema njemu i kako ga dalje investiramo, plasiramo, čuvamo, štedimo i tako dalje, će nas održati bogatim ljudima, ali održati srećnim, uspešnim i tako dalje. Upravo o tome i govori ova knjiga, kako treba da se vodite prema vašem, da kažem, uspehu i kada dođete do novca. I ovdje su super neki naslovi. Evo, ja ću pročitati jedan jako bitan naslov, a to je 4. složeno ukamaćivanje, 55. strana. I upravo, evo, on priča ovdje o Warrenu Buffettu, kako je on tek nakon 65. godine došao do ovih svojih 84,5 milijardi dolara. Da do 65. godine nije imao toliko, nego da je postepeno da je rasla njegovo bogatstvo i govori o složenom ukamaćivanju, odnosno na engleskom se to zove compound interest ili ti složena kamata. To je efekat koji vam, prosto rečeno, povećava vaš prinos i vaš kapital uopšte kroz godine. Kako godine idu, tako je vaš kapital veći, ali zašto? Evo, recimo da vi sada imate neku investiciju od $1000 i vi sada zaradite 10% na tih $1000 i tih 10% ne uzimate za sebe, već ih ostavite sa onih prethodnih $1000. Sad imate $1100 i sa narednih 10% koje dobijate od, da kažem, vašeg novca neće biti, da kažemo, 100 evra, nego će biti od 1100 evra 10%.
i tako svaki naredni put vaš procenat 10% će biti veća količina novca i za nekih, da kažemo, XY godina imat ćete na tih 10% mnogo veći prinos nego da ste svake godine kad ste zaradili 10% vadili taj novac i koristili ga za bilo šta. Ta složena kamata i uopšte taj compound interest zapravo je bitan za sve stvari u životu, tako i za novac. Bitan je za odnose sa prijateljima, za vaše zdravlje, za izgled i tako dalje. I dakle, on govori o tome da je dugoročna strategija za bilo šta u životu, bilo kakvu investiciju, da li to bila novčana investicija, da li bila vremenska investicija, da li bila nekog drugog tipa investicija, ima smisla i dobit će mnogo veći, mnogo bolji profit, ajde tako da kažem, mnogo bolji ishod kroz određeno vreme ako radimo tu složenu kamatu. Ovo je super naslov, znači četvrti deo u ovoj knjizi. Ima tu još par naslova o kojima bih da popričam. Sloboda. On kaže da zapravo sloboda nije samo imati previše novca, ajde tako da kažemo, već sloboda je koristiti taj novac kako bi se učinili sebe srećnim, a pre svega da kupite vremensku slobodu, odnosno da imate mnogo više vremena i da tim novcem koji ste zaradili kupujete zapravo sebi vreme, jer to je jedina stvar koja se ne može vratiti, da kažemo. Vi ćete novac opet zaraditi ili neku stvar, da kažem, koju već imate, opet ćete kupiti, ali vreme koje potrošite, to je to. Imamo ga ograničeno, ne znamo kad će da bude kraj našeg vremena, tako da poenta slobode je zapravo da možemo da radimo ono što želimo, da imamo naše slobodno vreme za sebe i da ga trošimo najbolje što možemo. Bogatstvo je ono što ne vidite. Druge stvari, recimo, štedite novac, šta je razumno, šta je racionalno, prostor za greške, promenite se, ništa nije besplatno. Jako dobra lekcija, da smatram i ja da u životu nema besplatnog ručka i da kad tad nešto dođe na naplatu. Također govori i o brzini bogaćenja, da jedino pravo bogaćenje, odnosno pravi način da se obogatite je sporo bogaćenje, odnosno da na pravilan način upravljate svojim novcem, plasirate ga u određene, da kažem, određene stvari kao što su recimo berza, kao što je recimo zlato, kao što su druge investicije poput nekretnina i tako dalje, i da opet tim compound efektom, odnosno složenom kamatom, postepeno, kroz određeno vreme, kroz dugoročno investiranje dođete do pravog bogatstva i pravog rezultata. Takođe, šta mi se još tu svidelo, moram da vidim, sreća i rizik, da, takođe on govori da u radu sa novcem, u investicijama i tako dalje, sreća normalno da igra mnogo veliku ulogu, ali takođe i rizik igra veliku ulogu. Shodno tome, ako očekujete veliki profit i velike dobitke, morate znati da vi tu morate i da imate veliki rizik, odnosno da rizikujete više da biste dobili više. Tako da morate da odlučite koja će biti vaša strategija, da pratite vaš plan, iako, opet kažem, nekad taj plan neće se ispostaviti da je dobar ili će doći do nekih problema i grešaka, ali je svakako mnogo bolje i mnogo važnije da imate neki plan koji ćete pratiti nego da samo ulećete u nešto što ne razumete, što ne shvatate i što ćete baciti samo novac. Pre svega, ako investirate u akcije na berzi, morate da poznajete biznis model te kompanije, morate da poznajete šta radi ta kompanija, zašto, koji su njihovi ciljevi, kakvi su rezultati tih kompanija, ko stoji iza tih kompanija i tako dalje. To sve govori u jednoj, da kažem, u jednoj od ovih lekcija. Ima još jedan naslov u 5. ovom delu, kaže postati bogat naspram ostati bogat. Ja ću tu samo još ovo da kažem i zaključit ću sa tim. Postati bogat, ok, ljudi koji investiraju u određene rizične stvari, postaju bogati i tako dalje. Drugi su postali bogati i upravljaju svojim kapitalom najbolje što mogu da bi ostali bogati. Recimo primer zlata. Ljudi koji su bogati, koji su se probudili kao milioneri, kupuju zlato da bi ostali milioneri. A oni koji, da kažem, žele da postanu milioneri, znači nisu se probudili kao milioneri, idu na malo rizičnije, da kažem, opcije i na malo potencijalno profitabilnije opcije kao što su recimo akcije, kripto i još neke rizične investicije kao što su ulaganje u neke fondove ili ulaganje u neke start-upove. Knjiga daje odličan temelj o novcu, jer smatram, ljudi kažu da novac ne donosi sreću, to
to je vjerojatno tačno, ali sreću donosi ono što kupujete novcem, a opet kažem, to su razne stvari koje vas, da li su to materijalne stvari ili neke stvari kao što je vreme, kao što sam pomenuo, novac igra veliku ulogu u vašem životu, tako da je jako bitno da znate zašto radite određene stvari, kako raditi, da imate pravilnu psihologiju, pravilno razmišljanje koje je usmjereno ka novcu. Nadam se da vam se ova recenzija svidela. Slobodno pišite knjige koje biste voljeli da vidite na kanalu, odnosno da odradim njihovu recenziju. Lupite like, slobodno podijelite ovo nekome ako mislite da može koristiti. Preporuka za knjigu i ako ste totalno financijski nepismeni i ako imate neku financijsku pismenost, pročitajte je, nećete zažaliti. Hvala što ste ostali do kraja videa, vidimo se u nekom narednom. Ćao!